Hey malume. Mshana. Malume ngathi uborekile nje. Mshana kuyabhora man. Yazi izinto zomhlaba ziningi man. Man malume usakhuluma ngezinto zomhlaba yabo. Ngifuna ukukubuza malume man ukuthi njengoba ushadile malume so kunjani mara ukushada malume? Mshana. Talking about ukushada, ukushada mshana. Ukushada mshana kusho ukuthi right mshana. Kubuye kubhede mshana yabo. Yabona amaZulu atamasimba manyala mshana. AmaZulu atamasimba manyala mshana. Bese amaperi atitsamaya. Uyonyala ngwanu. Uyenzani mshana? Uyonyala. Ende amasimba amaZulu ati manyala. Shukuthi mshana bazama ukuthina amapeli mabathi hamba unyala ngwanu, bazama ukuthi hambe emasimbeni mshana, ngoba nyala namanyala it's one and the same thing. Net inyala manje usho ukuthi mshana isimbe li1 uyabo, then amanyala masimba mshana in overall yabona mshana. Mara mshana nawe uyayizwa lento linyalo amanyala. Hayi malume kusho ukuthi siyabuya emshadweni ne? Hayi siyabuya mshana, siyabuya reg. Manje malume kusho ukuthi nami mangizifaka emshadweni ngizifaka emanyaleni, ngizifaka emasimbeni malume. Masimba manyala emasimbeni. Hayi wena mshana mi angeke ngithi uzifake emasimbeni uyabo. Kuya ngomuntu ukuthi inyalo alikhethayo ukhetha inyalo elinjani yabo. Mawuya lapha emshadweni kuya ngawe mshana ukuthi ukhethe njani. Sometimes it might be good, sometimes it might be bad. Uyabo mshana, njengoba wazi nje ukuthi izinto zihamba nga2, it's either you choose good or you choose bad. Mara sometimes kumnandi mshana. Masipotopotozana no antu wakho lapha. Hayi mshana. Mara hayi mshana. Indaba mshana ufuna ukunyala na? Ngiyazibuzela nje malume, ngiyazibuzela man. Hayi no, alright mshanami. Hayi. Ngithi ufuna ukushada nawe. Ashisa nalelanga. Malume lashisa yo. Bana lenyanga iyabheda malume. Mshana, izinyanga zibheda zonke mshana. Mara hayi man, hayi zonke zikhona eziright, zikhona ezibhedayo yabo. Sokuya ngawe ukuthi wena uyenyangeni enjani mshana. Ngoba ezinye mshana ziright, ezinye zenza ukubi mshana. Sekuya ngawe mshana, njengoba ngisho ukuthi wena mshana uyenyangeni enjani, ufuna usizo enyangeni enjani uyabo. Enyangeni malume? Mshana ngisho ukuthi lenyanga iyabheda. Maye sengiyak-advise ukuthi mawuye enyangeni ukhethe mshana ukuthi uyenyangeni enjani uyabo mshana. Hayi malume, mina nenyanga ngisesemncane malume for lezi zinto lezo. Ngikhuluma ngale nyanga le malume, like le nyanga le ayisihlelelanga kahle, iyabheda. Ngcono le ya last month malume, like yabo, you understand malume? Nyanga angisho kunenyanga nenyanga yemanti nenyanga yemoon. Ziyahlukahluka lezi nyanga malume yabo. Mshana. Now uboba specific man, ubosho ukuthi uJanuary or February or ubani, ube specific, ungadi inyanga. Mawuthi inyanga uyangidida phela. Mawukhuluma ubosho ukuthi inyanga yezulu, inyanga elaphayo, inyanga kaJanuary, inyanga kaFebruary. Ungamani uthi inyanga nje. Malume la ungitrickile la. Inyanga kaJanuary, inyanga kaFebruary. Hayi malume next time sengizesho njalo malume. Athi kuphathele into yokuphuza yabo. Hayi alright mshana wami. Ungenzela ijuice ebandayo. Ngoba njengoba usho ukuthi lenyanga iyabheda. Kyalena le mshana ibrand ayikho.
mara ngishayela ijuzi mshana itukutu kubanda ne Alright malume. ya mshana wami